Pemirsa sarin segara ring Indonesia bakua pisan sekadi tuna lobster miwa sanelianan punika mawinang muatang pengupaya ring sejeroning ngagunayang sarin segara anggen nyokong ekonomi lokal. Menteri Koperasi dan UMKM Tenten Mas Duki ring selagalah acara pertunjukan Orkestra Semesta Sane Mapatitis Burnita Samudra Murti Magenah ring Desa Ketewel Kabupaten Gianyar mausang indik pikobet Palemahan Tambis kepangge sajebak wawidangan ring Indonesia. Punika mawinang muatang kamargiang pangupaya ring sajeroning penglastiang alam. Indika inucap kekantenang sida ring capang kautanan alam Indonesia antuk nyokong kauripan kama lokal. Indonesia madarba sumber ekonomi lokal saking sarin segara. Sayang sareng Norwegia pinaki silih tunggil negara sani medue sarin segara merupa ulam salmon pini ageng. Saking usahane budidayanyane. Lianan punika, Indonesia madarba sarin segara merupa ulam tuna, lobster, miwasane lianan. Kahanan inucat sepatutanyane kadadosang sumber ekonomi Indonesia. Tenten ngawawahin, raw mangkin sampun akeh ngelimbak startup oleh para yowananannya. Sane ulang ring sejeroning usaha kelautan turma prakanti sareng para bendega Indonesia. Kawentenang makata aplikasi punika ngawit saking Aruna Eviseri kalikan Delos kantos Fislog. Sampun akeh aplikasi sane nyambung sareng sarin segara miwah industri talar selah pasar sane ageng. Pemargi punika sida kedadosang selan meprakanti ring sejeroning transportasi miwa akselerasi usaha antuk bidang kelautan. Wirnaya Bali Pos nguningaya.